Лао тілін үйренеміз. Сабақтың тақырыбы ас үй жабдықтары. จาน Тәрелке, ถ้วย тостаған, โจ๊ก кесе, แก้วมีหูก сапты аяқ, แก้ว стақан, จานห้องโจ๊ก табақша, ซอง шанышқы, บวง қасық, บวงสา шай қасық, บวงเก่ง ас қасық, มีด пышақ, มีดทาเนย май пышағы, ไม้ทู่ таяқшалар, ผ้าเช็ดปาก майлық, แผ่นห้องจาน тәрелке төсемі, ผ้าปูโต๊ะ дастархан, หม้อ қазан, กระทะ таба, กระทะจืน қуыру табасы, หม้อดาม кастрюль, ฝ้า қақпақ, กาต้มน้ су қайнатқыш, ำ กาน้ำสา шәйнек, โถน้ құман, ำ ธาตุ науа, ถ้วยใส่อาหาร ұсынатын тостаған, บ่วงตักอาหาร ұсынатын қасық, เคียง кесу тақтайы, ที่ปอกเปลือก қабық аршығыш, ที่คูด үпкіш, ตะกอตีไข่ бұлғауыш, ตะลิ่ว қалақша, ทับพี ожау, ขีมคีบ қысқыш, จกตวง өлшеуіш стақан, บ่วงตวง өлшеуіш қасық,
กระสอนตาใหญ่ Сүзгіш. กระสอน Елек. ธาตุอบ Пісіру табасы. จานอบ Пісіру ыдысы. ถ้วยผสม Араластыру тостағаны. ไม้นวดแป้ง Оқтау. ถุงมือจับของฮ้อน Пеш қолғабы. ผ้ากันเปื้อน Алжапқыш. ผ้าเช็ดครัว Ас үй сүлгісі. ขวดเกลือ Тұз сауыт. ขวดพริกไทย Бұрыш сауыт. กระปุก Банка. ที่เปิดกระป๋อง Консерва ашқыш. ที่เปิดขวด Бөтелке ашқыш. โจ๊ก ที่เปิดขวด ซอง Бұл сөздерді мәңгі есте сақтағыңыз келе ме? FlashcardsLuna.com сайтына өтіп, осы және басқа да мыңдаған жинақтарды мүлдем тегін жаттықтырыңыз. Сілтеме сипаттамада.